Tharaka Nithi oyango ni gin kod luoro kaluwore kod dok piny kwan mag nyithindo ma yawuoyi manie sikunde. Ka giwuoyo e nyasi mar yawo ayanga sikund sekondar ma PCA Tugororo e sub-county ma Ng'ombe, jatend migawo mar somo e kaunti no Bridget Wambua olero ni chalno medore ahinya e ward ma Ng'ombe. Wambua kwayo mar mondo keto kenge mawinjore mar neno ni nyithindo ma yawuoyi otieko somo. Ka bende gavana mar kaunti no Mudhomi Njoki okwayo jonyuol mondo oriw lwedo e neno ni nyithindgi odhi e skul. The boy child in Ng'ombe in Tharaka Nithi County is an endangered species. Kwa sababu we overemphasize on girl child. Wasichana wetu wamekuwa hata ukiangalia confidence. Hata nikiwaambia sasa wasimame hapa na vijana utaona vile wamekaa. Wanasimama namna hii, vijana wetu wanasimama namna hii. Now I want to tell our boys to have confidence. Kwa sababu musipojikakamua, musome kwa bidii, au wasichana wataolewa mbali. Ile masomo yote tumepea wao, tutuwachunga, itaenda kwa wanaume wengine ambao wanasoma, nyinyi mtabaki hapa mkita kama huko. Kuna vijana wengi sana huko Gishagi ambao wamekataa kusoma. Watu wanaenda kibarua ya kuchunga ng'ombe. Thoth jodongo